my little grade 6 brothers and sisters. I am Rehansa Tanvi Bhatta. So today I am here to teach you grade 6 science unit 1. What is it? Yes, it is wonders of the living world. So before going to our today's lesson, I have a small request for you. Please like and subscribe to my YouTube channel, The Smart Classes with Rehansa. Okay, then let's go to our today's lesson. Okay, under the lesson Wonders of the Living World, we have to learn about the environment first. What is called the environment? Our surrounding, including us, is called the environment. අප ඇතුළු අපවට වටපිටාවට තමයි අපි environment කියලා කියන්නේ. So, there are many things in our environment. Here I have given you few of them. What are they? Chair, pen, grass, butterfly, and children. Not only these, there are more things in our environment. Okay, then we know what is called the environment and what are the things in the environment. So, now we are going to learn about classification of the things in our environment. Children, the things in our environment we can categorize into two types. What are they? Living things and non-living things. අපේ මේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන දේවල් අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මොනවද? Living things and non-living things. ජීවී දේවල් සහ අජීවී දේවල්. First, we are going to learn about living things. Who are these living things? Living things ලා කියන්නේ කවුද? There are mainly three types of living things. Living things ලා කොටස් තුනයි. Animals, plants and microorganisms. We already know about animals and plants. Let's see who are these microorganisms. The organisms who can't be seen with our naked eyes are called microorganisms. අපේ පියවි ඇසින් අපිට බලාගන්න බැරි ජීවීන්ට තමයි අපි microorganisms ලා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් සුද්‍ර ජීවීන් කියලා අපි කියන්නේ. So, can you see a equipment here? This is compound microscope. We use that equipment to observe microorganisms. මෙන්න මේ තියෙන උපකරණය පාවිච්චි කරලා තමයි අපි microorganisms ලව observe කරන්නේ. This equipment is compound microscope. Okay, let's see types of microorganisms. There are some types of microorganisms. In grade 6, you have to learn about only 5 of them. Microorganisms ලා ගත්තාම එයාලගේ එක එක වර්ග ඉන්නවා. 6 වසරේදී අපි ඒ අයගෙන් 5ක් ඉගෙන ගමු. First one, bacteria. Second one, fungi. Third one, algae. Fourth one, virus. And the last one is protozoa. Under this microorganism called protozoa, there are some more species. They are amoeba, paramecium, euglena and chlamydomonas. මේ protozoa කියන microorganism යටතේ තව එයාගේ වර්ග ටිකක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය තමයි amoeba, paramecium, euglena and chlamydomonas. Okay. Right, now we know about living things. Let's see about non-living things. Who are these non-living things? Living things ලා ගැන අපි දන්නවා. අපි බලමු non-living things කියන්නේ කාටද කියලා. Living things ලා අයින් කරාම ඉතුරු වෙන අනිත් ජීවීන් ඔක්කොමලා non-living things වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. Here I have give you some examples. Table, clothes, pen, pencil, ruler and mirror. Not only these, there are more things. Okay, now let's see what are the characteristics of living organisms. අපි දැන් බලමු living organisms ලගේ ලක්ෂණ මොනවද කියලා. There are 5 main characteristics of living organisms. What are they? First one, growth, වර්ධනය. Second one, nutrition, පෝෂණය. Third one, movement, චලනය. Fourth one, respiration, සසනය. Fifth one, reproduction,
වර්ගයා බෝ කිරීම. Okay, now let's see them one by one. First, growth. Increase in size, height or amount is called growth. growth කියන්නේ living thing කෙනෙක්ගේ උස බර ශරීරයේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන එකට. You can see some pictures regarding growth here. Next, nutrition. Satisfying the food requirements of organisms is called nutrition. Living things ලා එයාලගේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට තමයි අපි nutrition කියලා කියන්නේ. So, how do the living things get food? කොහොමද මේ living things ලා එයාලගේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නේ? There is a process called photosynthesis. In Sinhala, ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. This is the process of producing food of green plants. Green plants, that means ශාක ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට තමයි අපි photosynthesis කියලා කියන්නේ. To do photosynthesis, plants need three main things. What are they? Sunlight, water and carbon dioxide. During this process, plants release oxygen. Synthesis එක කරන අතරදී මේ plants carbon dioxide absorb කරගන්නවනේ. ඒ carbon dioxide absorb කරලා මේ photosynthesis එක කරන අතරදී මෙයාලා oxygen පිට කරනවා. According to the production of food, the organisms we can divide into two main groups as autotrophic organisms and heterotrophic organisms. The organisms who can produce food by their own, we call them as autotrophic organisms. තමන්ගේ ආහාර තමන්ම සපුරා ගන්න අයට අපි කියනවා autotrophic organisms ලා කියලා. Example තමයි plants, that mean green plants. And the heterotrophic organisms, the organisms who depend other organisms to get food, are called heterotrophic organisms. ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න අනිත් organisms ලා මත යැපෙන කට්ටියට අපි කියනවා heterotrophic organisms ලා කියලා. Our next characteristic of organism is movement. The organisms show different movements. මේ organisms ලා එක එක චලන පෙන්වනවා. නේද? Under the characteristic movement, we have to learn about locomotion. Moving from one place to another place is called locomotion. ඒ කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට යන එකට තමයි අපි කියන්නේ locomotion කියලා. අපිට එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට පැන පැන යන්න පුළුවන්, ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්, පියාඹගෙන යන්න පුළුවන්. However, it is called locomotion. But only the animals show locomotion. Plants locomotion එක පෙන්වන්නේ නෑ. They only show movement. Okay. The animals have four main locomotory methods. First one is walking by using legs. You can see some examples here. Okay, the second one is swimming by using fins. වරල් පාවිච්චි කරලා පීනන එක. And the third one is flying by using wings. පිහාට පාවිච්චි කරලා පියෑබී. And the last one is creeping by using scales. කොරපත පාවිච්චි කරලා බඩගාගෙන යාම. And there are two animals who can't locomote. Who are they? Coral polyp and sea anemone. Coral polyp and sea anemone කියන මේ animals ලා දෙන්නට locomote කරන්න බෑ. Can you understand up to that part? Yes, as I think all of you can understand up to that part. So, this is the end of my today's video. But the lesson is not end. Grade 6 Science Unit 1 මගේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැබැයි ඔයාලගේ ලෙසන් එක තාමත් ඉවර නෑ. ඉතින් ලෙසන් එකේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මොකක්ම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්න. Thank you for watching Smart Classes with Rehansa. I hope you are learning something new today. So, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Smart Classes with Rehansa. Bye. See you soon.